Isabela bafowethu. Niyaphila kodwa bafowethu. Niyaphila mfisho. Abafowethu umuntu akabonga ithuba lokho phambi kwenu bafowethu iqembu leli iPhongolo Recording Stars iqembu lakhona la eMsinga elizinze nje eGoli ngoba ukuhlala ke ngokufuna amatoho kodwa nje iqembu lakhona la eMsinga yona lokhulumayo mina ngikhethi ngomkhwanazi khona la eMsinga wamaJozi eMthaleni isigodi. Siyajabula ukuthi sibe la namhlanje sizomjabulisa siphinde futhi sithokoze kakhulu kubaphathi bomcimbi ukuthi bakwazi ukusimema ukuthi asize lapha kulo mcimbi sibe ingxenye yawo sizojabulisa abantu. Akukuningi ke bafethu ezizokusho thina ukuthi kufanele sidlale ingoma mhlawumbe sigcine ngokukhuluma angeke kusasiza izindaba ziyaxabanisa. Ziyabebana zidomina ziyekona ziyabebana 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 zidomina ziyekoma ziyabebana South Africa sibeza utshwala ubunzima